بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجل بتدو باوي تدي الله تبارك وتعالى مكة محمد صلى الله عليه وسلم wa ta'ala nemin do en tagudi moƴƴiri fi ahsani taqwimin o suɓani en dina l'islam dina kanko joma tabaraka wa ta'ala o wi inna dina inda allahi l'islam, inna dina inda allahi l'islam فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله جوما تبارك وتعالى سبحانه إسلام دينا وكانكو الله تبارك وتعالى سبحانه الإسلام دينا ويكو يكان دون كدي ونكو يوبتا الذي أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كهره دون توا هره فينكو النبي يعقوب كما يدن أريمو دي أمو بندري جدال بمكو بين ويكو أندو ريوتون باو أن ɓe wi min reway joomi e joomi babiraɓe maɓen ibrahima, ismaila e ishaqa. On ko reweteɗo gooto, menen wonande on ɗon ko min jiemo yankinanimo, toɗɗinanimo, ɗoftimo. al istislamu lillah, jebbilanagol allah subhanahu wa ta'ala. oɗo islam ko nema. Allah wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. oɗo islam ko nema ini e dow tagore nden sumaye o suɓindu o waɗi fi makko o bihi korka kanko min jeyka ko min kadi yoɓata ka. ɗum ko nema non mo neɗɗanke on hani yettude o jarnamo e mum. allah inni wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadida. allah iwnike wondema kala jarnuɗo mo weltanimo e nemaji ko neminimo kon o ɓeydanaymo. idan ɗum ko nema. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. mi lan e jaam, alhamdulillah. donc ɗum ko nema jano immorde e allahu tabaraka wa taala. ko waɗi noon no woodi boy faalaɓe ƴettugol islam on tawa allah hoddiranaɓe. allah wi kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum, ko non wonirno ɗum kadi allah neminiri on islam. ko ɗum waɗi allah subhanahu wa ta'ala ni inni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa in kunta min qablihi la min alghafilin. fendo ko nelayɗo yahayno ka fawre o innamo rewde allah subhanahu wa ta'ala. allah inni haysi tawi fewndo ko wonɗa e wadde ɗum ko a jeeyaɗo e wersindiɓe, par ce que hari nelaɗo anda kon ɗum wiyete islam tigi. dewal makko ngal mahaki e goɗɗum, kono taw o yi heferaɓe ɓen no waɗa kon o faalaka ɓe tawtude e muɗum. idan ɗum ɗo ko nema. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. en hani yettude allah e mum. allah joma tabaraka wa ta'ala o ɓurni e mofte heddiɗen fo. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. on laatike ko onon ɓuri moƴƴude mofte ɗen fop. ɗum ko allah subhanahu wa ta'ala suɓani en ɗum
si goɗɗo wi'ima hande islam e christianity fof ko gotum ɗum fof ko laawi ko fiitun yo a yewtoye ka Allah haray o faama dina makko kam haray ko islam makko woni o anda sabuna o liɓi jamarre makko nden fiisila goɗɗo. Wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Islam o ɗo ko nem a wawata heɓude ɓuri islam. A nanay ɓe inna Islam is the best religion on the face of the earth. Islam ɓuri moƴƴude diina ka hoore leydi ɗo. Min ni no, it is wrong. Islam is not the best religion on the face of the earth. Islam wona kañum ɓuri moƴƴude diina ka hoore leydi ɗo. Islam is the only religion on the face of the earth recognized by Allah tabaraka wa ta'ala. Islam ko kañum tun woni diina ka Allah reconnaisi ka hoore leydi ɗo. Donc Islam wona kañum ɓuri moƴƴude. Sa wi Islam ɓuri moƴƴude c'est à dire haray diina gono ton kadi moƴƴuka. Allah wi inna dina inda Allahi al islam. Diina kanka Allah ko l'islam. Ko ɗum ɗo Qur'ana wi tara ko goɗɗum ngo ko wola. Joni si on tigi ƴetti ɗum ɗon o hay koyi o wi christianité islam fof ko Allah wona yahede haray ko famali diina makko kam. O ɗum ɗo warno sahabaɓe ɓen. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu o joggo islam o yaha o piira ha ɓe taƴa jungo makko goo o piira ha hakken ko tawi o faalaka drapeau on fuuto o yana o teɓɓitori mo goya jungo ɓe piiri ɗon kadi ɓe taƴi ngon jungo makko ɗon kadi ngo futti o ƴetti drapeau o kolmbiri mo dande makko nden goɗɗo ari ƴetti kafa kan eeli dande makko nden kadi danden heli sahabajo goo wippi drapeau on jogimo ɗon. No menen min yaali lewru ndun hanki menen meɗen hoori Saudi no hoora. Donc Seydina Ja'far wara ɗon drapeau on futtali ka leydi ɗum ɗo ko drapeau islam o futtali ka leydi. Si tawi goɗɗo juuɗe makko ɗen ɗiɗi ɗon taƴama leggal dande makko ngal taƴama drapeau on futtali oɗo hiɗa sikka oɗo accitay sunna hina fere o accita farilla kono enen si en woli en inni ɗum ɗo ko sunna ɓe na ɓay ko sunna halas a fala waɗu si a fala accu ɗon goɗɗo defandiɗa drapeau fiita o yanu ha wona islam yani juuɗe makko ɗen ɗiɗi noon taƴama leggal dande makko ngal taƴama on accitay sunna on accitata sunna sakko accita farilla bal ɓen no tinnino e fi dewal ngal ha feƴƴiti ha tawi wano Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu o waɗa hen hay ko babe makko waɗani nelaɗo ka jooɗino wo o yahayno jooɗo ɗon nelaɗo si takkitinoke hurgo ɓe yaari kan sengo nano o yaraymo ka sengo ñaamo hara hay fus ala e makko o falaka yewgol hurgo kono si o yi nelaɗo takkitike tun o takkitoto ɓay o naati ka Kaaba o inni hollelan ka nelaɗo juuluno ɗon ɓe holli mo dari ɗon o juuli ɗon ɓay ɓe landike mo o inni mo huuli lundakol nelaɗo ka tosoki sakko o lundoɓe ka jani. Allahu akbar. enen noon goɗɗo si a wolanimo o innama ɗum na sunna tun. Donc sa wolani woɓɓe waɗu ni juuɗe maɗe so juuɗe maɗe nde ɗe juula o inna ko sunna enen so waali ɗo hara juuɗe anden julde anden boni na o inna o gasi tertoto. Allahu akbar. sa inni goɗɗo accitu waare ma nden ene waare ko on ko sunna gasi ay donc o faamali won ka baɓɓe go warano fi defandugol dina kan tum. Zulbijadain o maayu ka voyage kanko ene laaɗo ɓe voyage ɓe goo
jannugol probléme ala en daroyay ɗum ɗon inchallahu taala way sumayon feƴƴi ɗo si confinement on ɗuytike en daray solution fi muɗum en daray darsuji ko jangete si allah jaaɓi. Mi jonnay on numéro an on ellala donc sahabaɓe goo a yiyayno hiɓe yaha ɓe tuɗo e dagaje hara hiɗe ara ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam subhanallah a yiyayno hiɓe defanda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo go yaha o waɗani o hiwa nelaɗo dagaje ɗen iwatoɗe ara ɗe cikko ka ɓawo makko nelaɗo ini potto o ini nelaɗo si an amayi haray dina kam mayi si ko min mayi haray ko min tum mayi accu min mi maya dina kan heddo subhanallah neɗɗo yo watta yila taw hoyfin fi dina kan waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh taw jasin fi dina kan si tawi a watta hunde accitunde ɗon goɗɗo go waɗay nde kono ta jasinde haray allah subhanahu wa taala waɗi lewru ndu yiyama nokkeli goo e pays ji goo ndu yiyaka ɗo ko juste rappel komi waɗi kon rappel par ce que hari mi waɗi nde yewtere ɗo fi affaire si tawi woɓɓe yii woɓɓe yiyali numéro no dow ɗo windimo joni si woɓɓe ari ɓe faala numéro on yoɓe ƴew ɗo ka commentaire ji sina ɗum en darnayi haala men kan tawa en yejjitay ka darino ɗen ɗon no numéro on ɗon kadi donc hari mi waɗi yewtere nden fi si tawi woɓɓe yiiriɗa woɓɓe yiyaali est ce que no waɗɗi ɓeɗo horugol ka waɗɗaki ɓe horugol donc la même chose kadi ka juldere ɗo faala tu wadde juste rappel seeɗa ko raɓɓi ɗimi accita on lewru ndun yiyaka ga modi ousmane haray ɗo lewru ndun yiyama e pays ji goo ɗum no tabiti pays ji goo yii ɓe ana aussi wondema ɓe yii no jeeya e majji wano sénégal ano docteur tahir en ɓe maaki ɗum wondema lewru ndu yiyama cheikh alhuseyni en e wawɓe ano maɓɓe ɗuma yalti kadi press release yalti wondema e ɗuma on yiyama lewru ndu yiyama sénégal toon tawi joni noon si tawi hiɗa e pays goo yii an a yiyaali mana pays ma o yiyaali haray ko wonno gueɗota est ce que a juulay ka a juulata ko ɓuri moƴƴude konko ya juulidu e yimɓe ɓe wonduɗa ɓen waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh my sister ko ɓuri moƴƴude kon juulidu e yimɓe ɓe wonduɗa ɓen cheikhul uthaymin rahimahullahu taala ko ɗum woni ko ɓe maaki si tawi hawri goɗɗo hara o woni e pays go yii fi humugol ngol ma o yii fi juurugol ngol hara pays mo kanko woni e mum o yaali yo waɗu stick e pays mo woni e muɗum on it's better and more convenient ko ɗon ɓurata deƴƴinde kadi ɓernde ma nden ɓurete fowtinde itte e sonja e jiɓa e yangi fi hon ɗum par ce que haray all the time aray dispute aray poɗodiral aray argument aray débat ji ara poɗodire donc saudi yii voilà saudi yii donc minen men hooray voilà saudi yii donc min taƴay voilà saudi yiyaali minen ɗo si yiyama min mi taƴata par ce que saudi yiyaali voilà joni noon ko ɗum duwa ɗon famude e o dispute ɗo o wari mo existude gilandema e zamanu seydna omar bne lkhatabi astahfirullah seydna abdoulah bne abbas radiallahu anhu gila on tuma hari ɗum no wadde existe ino wooda dispute ɗo no woodano gila ka zamanuji sahabaɓe ha hewti e men enen ɗo en wawata moɓude on khilaf ɗon ko ettiɗen wo ko ettiɗen en wawata moɓude on khilaf ɗon par ce que khilaf on ko khilaf qadim o neeɓi lotodiral hakkude karmo koɓɓen neeɓi fi on masala ɗon wiwgol joni si ɓe yii est ce que ko yiyande ɓeeɗa ahabbakum llahu alladi ahbabtumuni min ajlihi
min kadi la yiɗiri on fi Allah. Joni si tawi woni woɓɓe ɓe yii est ce que haray ɓeeɗano duwa horugol, si ɓeeɗa yii est ce que ɓeeɗano duwa juulude. ino numéro on leydi on daare no leydi Modi Mamadou Aliou e zamanu Seydina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu yumma Seydina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu no goɗɗo ka Seydina Muawiyata ibn Abi Sufyan e haaju maɓɓe. ɓe yehi ɓe traitoy on programme yumma Seydina Abdullah ibn Abbas. ɓe yii toon suumaye e jumare nden, ɓe yii suumaye on Seydina yimɓe kadi yii ɓe boyi, ɓe waɗi announcement, waɗi press release konti muɗum joni kamen ga e o zamanu ɗo. ɓe waɗi announcement on wondema yo yimɓe ɓen hooru, ɓe humi, ɓe fuɗɗi hoorude. on ɗon tabi'ijo o iwi ton, o arti ka Seydina Abdullah ibn Abbas, o tawi ɓe hoora. o tawi ɓe hoora, on ni on hoora, ɓenni oyni onon o yii sumaye yes ɓeɗo ko WhatsApp a number on no on ɗon no mari WhatsApp, mo mari imo, mari Telegram. e oyni o yii lewru ndun Seydina Abdullah ibn Abbas landi ɗum, ɓe ni men men yii, Seydina Muawiyata kadi yii, min annonci o hoore meɗen hoori. Seydina Abdullah ibn Abbas ɓe maaki menen na ɗum nelaɗo yamiri men, ɓe inni si seedama kamɓe wonɗo e men hooru, donc minen min yaali men hoora. ɗum ɗo noon addi karamo koɓɓen luutodirgol hadiseji arɗe ɗen. Nelaɗo maaki nokku goo korka mon kanko ñande hooruɗon, huntagol mon ko ñande huntiɗon, bimana pays ma on ñande ɓe hoori ko nden ñande hoorata, ñande ɓe hunti ko nden ñande huntutoɗa. ok, nelaɗo nokku goo ɓe maaki si tawi woni on yii lewru ndun hoore, si tawi on yiyaali lewru ndun, si tawi heedi on duule ɗen timmintine capantati on horoyo nde ñande. ɓe maake suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, hoorire sabu yi'eede lewru ndun. karama koɓe go wi ɗo suumu li ru'yatihi, hoorire sabu yi'eede lewru ndun, c'est à dire kala ka lewru ndu yi'ira haray hande kadi ɓeeɗa hani hoorde. bimana si Sénégal yiiɗo joni ɓe inni juldandu, c'est à dire fof no hani juulugol. mi waɗino nde yewtere ɗo Hajja Khadijatu Diallo fi si tawi goɗɗo no ñawli Ramadan est ce que mo wawi horude jeego juldandu, mo wawi, no selli. kono mi waɗino yewtere nden ka yaaji ɓurini, on daroyay ka vidéo ji ɓaawo. donc suumu li ru'yatihi, hoorire sabu yiyeede lewru ndun, wa aftaru li ru'yatihi, huntore sabu yiyeede lewru ndun, c'est à dire pays wo pays yiwɗo, so tawi ko pays islam tabiti ndu yiyama ton haray no hani ka fof juula, haray no hani kadi ka fof hoora, ko ma an hadis hoɓe ko inni. si tawi lewru ndu yiyama ka mum ɗo wawi horude, si ndu yiyama ka woɓɓe go kadi hiɗo wawi horude. joni noon hukumu on konto woni est ce que no waɗɗi ka waɗɗaki. joni so tawi hawri Sénégal, wono Sénégal inniri ɓe yii ɗo ni fi julde, mana ɓe yii juldani, ɓe faala juulugol, est ce que no waɗɗi ka Saudi juula, ɗon woni waɗɗaki. no sella noon kaɓe juulira sabu yiwgol ɓeeɗa, kono waɗɗaki. ko noon woniri lagine sella waɗɗaki kaɓe juula sabu yiwgol Sénégal, ko noon woniri Gambi waɗɗaki kaɓe juulira sabu yiwgol lagine, ko noon woniri kadi
waɗɗaki Sierra Leone juulirgol par ce que Saudi yi'i ha ɗo point on woni cause yimɓe go fuɗɗoto ɗo joni no ah bon Saudi ka gayri min ad-duwal Saudi no wawi wa peeji heddi ɗin fof si wiyama joni si Sénégal yii waɗɗaki yo Saudi juulu au contraire kadi si Saudi yii ɗum waɗɗaki yo Sénégal juulu si Saudi yii ɗum waɗɗaki yo Sénégal hooru jentite konngol komi wi kon waɗɗaki ɗum ɗo ko kalima islam ni ko hukum ko ñawore ni ko woni si ɓe hoori sabu yiye yiwgol sawdingol ma ɓe juuliri sabu yiwgol sawdingol ko sabu tawde hiɓe jogii yaqinu hiɓe jogii pellital e hoolaare wondema Saudi innata ɓe yi'i hara ɓe yiyaade Saudi innata yi'i hara ɓe yiyaade ɗum ɗon no wawi wonde 95% 95% Saudi wiyata yi'i hara ɓe yiyaade hono hatta wiyen 100% par ce que neɗɗan kena timmuɗo donc 95% hara ɓe yiyaade donc alors ɗo si ɓe inni ɓe yi'i wona farilla e ɓeeto yo ɓe juulu na farilla e ɓeeto yo ɓe hooru kono noon si ɓe hoori ko sabu hoolagol Saudi fellitugol ɓeeɗo wi'ata yi'i hara yi'aali sabu ɗum ɗon ɓe hooriri sabu ɗum ɗon kadi ɓe juuliri bina'an ala hada e dow ɗum ɗo karamokoɓe go inni si woɓɓe go yi'i ko yiyande ɓeya karamokoɓe go wi o oye si ɓeeɗo yi'i ko yiyande maɓɓe kamɓe tun ɓeeɗa si jokkiɓe fa biha si ɓe jokkali ɓe waɗɗaki ɓe donc ɗo woni probléme on ko ɗo woni dispute on faami ko ɗon jiɓaye on woni ko ɗon noon duwaɗe rahimahullahu ɓe maki ɓe wi siɗa faala sortade e o sonja ɗo e o jiɓaye ɗo e o wemere ɗo andugol ko honnum watta e ko honnum accata ɓe inni jokku peyimo wonɗa e mum on par exemple Milan Dakar Médine ɓe waɗi announcement ɓe waɗi press release ɓe inni saɗi mom ɓe la min miɗo wawi juulugol sans condition sans question parce que leydi ndin min kam mi woni ɗon ɓen ɗo yii voilà ɗo haray min mi sortike dispute mi yalti e sonja si leydi goo noon yii tawi min leydi andi yi'aali par exemple Saudi yii mais Sénégal yiyaade min noon ko Sénégal mi woni honɗum mi duwa waɗugol je dois écouter les ligues islamiques de mon pays haray ko ligue islamique leydi andimi ndo Cheikh Ousaymin waɗani en mi'yar ka yaltiren waɗani en ɗum ɗo etirgal ngal wawite sortorde son jaw ko ligue islamique payango mimmi islamique payango si ɓe inni juulen parce que Saudi yii alors que ɗen jogui confiance e Saudi 95 ɓe wiyata wondema ɓe yi hara ɓe yiyali allez-y juulen si ɓe wi yen juulu miɗo juulirde na parce que Saudi yii ko parce que ligue islamique an on wi yomi juulu donc si probléme no toon ko ligue islamique an on rondi par ce que min miɗo yamira mi ɗofto ɓen ɗon atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum tay si ñalande ɓeydike woni 34 ko ɗum ɓe juulinirila ko ɓe to landete ɗum si ɓe huminirila sikke ko ɓe to landete ɗum min mi landetake ɗum
parce que min komi waɗina ko ɗoftagol ɓe to min mi ɗoftike ɓen ton ardi ke layo mi waɗu hunde mi waɗinde. Donc s'il y a des erreurs, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Si ellaji waɗi ton ko ellaji maɓɓe kamɓe, na min probléme de, na probléme amin de, parce que min Allah wila mi ɗoftoɓe, alors min mi ɗoftike ɓe kamɓe ɓe ɗo wilangeno goɗɗum ngo. Donc son wattani yila ɗi komi woni o yewtude ɗo kon, Saudi no andi ɗum ɗo ɓuri laamu, eɓe andi ɗi no susuji ɗo fof ɓe ɗi konguɗi ko rasul sa sallam yewti kon fi humirɗe ɗen, ha karamo koɓɓen ko lutodiri kon fi fuɗirɗe ɗen, est ce que no fuɗira nokku gotum, est ce que no lutodira, est ce que lutodirta, est ce que ɓeɗo no fuɗana ɓe, ɓeɗo fuɗantaɓe, ɓeɗo jemma muɗum e ɓeɗo ñalorma muɗum, e ɓeɗo ko lebbi jeego jemma lebbi jeego ñalorma, ko honno ɓeɗo humirta, ko sahi hombo ɓe humata, ko honɗum wonno lutodiral hakkude seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu e tabiyankejo mo yumma makko nelno on ka humugol seydina Muawiyata ibn Abi Sufyana, ainsi de suite. ɗi no susuji ɗo fab Saudi no andi ɗi. Mais pourquoi ɓay Sénégal yii Saudi juulali? Parce que ko ligue islamique maɓɓe on ka leydi maɓɓe ɓe jokki ko wiyete kon allujnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta, horejo matu Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillahi Ali Cheikh mufti am al mamlaka al arabiyya saudiya, ko ɓeɗo ɓe jokki, ko ɓeɗo ɓe jentitoto e laamu maɓɓe. Donc ɓeɗo si ɓeɗo ɗiɗo ma goto e maɓɓe wi'i juule araki lanni juulete tun, landawol ala ton. Si goto e ɓeɗo kadi yinni hoore lanni hoorete tun, parce que woɓɓe no c'est un spécial équipe ndaray ɓe fi lewru ndun. Donc si ɓen yii lewru ndun information ko ka ɓeɗo ɓe naɓata, ko ɓeɗo wiyata ɓe yaltina message, ɓe waɗa press release. Joni noon sen faami ɗum ɗon en heɓata yanga ko. Donc hande Sénégal yi, Gambie yi, woɓɓe go kadi yi lagine yaali. Est ce que ko obligatoire lagine juulugol? La, wona obligatoire. Si ɓe juuli noon no moƴƴi ɗum hiɓe yowodiri e ñawore ko karamokoɓe go wii, parce que karamokoɓe go no wi ɗum yi e ɓeya ɓen ko yi e heddiɓe ɓen, donc ɓe wawi juulirde bina'an ala dalik e sabu ɗum. Mais si ɓe juulali ɓe feletake fi ɗum ɗon. ɗum no waywa exemple e aaden goto mo ñawoje ɗiɗi. on woni on aaden goto mo ñawoje ɗiɗi. Par exemple iɗen Fuuta, ɗen yehi Fuuta enen ɗiɗo, mi yalti mi yehi ka boowal ɗaɓɓitugol na'i, mi hiɓɓitori ton tun mi yii lewru suumaye ton, tawi lewru suumaye no ɗaɓɓitede, min mi yiilu ka boowal ton, min tun e mayru mi seedorinu gite an ɗen ñaafaye, mi arti ka hoɗo, mi yehi min ni ɓeya mi yii lewru suumaye goy, ɓen ni non minen min yaali, donc min ala horude ɗo. Sariya l'islam on inni no waɗɗilam min kami hoora, on yii ka parce que min mi yii, kono ɓen ɓe mi wondi ka nder hoɗo ɗon waɗɗaki ɓe horugol, parce que ɓe yaali ko min tu yii, min mi ala seede. Donc ɗo yiwgol sawdingol fi humugol suumaye on waɗɗaki Sénégal, waɗɗaki Lagine, waɗɗaki Sierra Leone si tawi kamɓe ɓe yaali. Kono si ɓe hooriri sabu Saudi, haray ko hoorirgol ɓeeɗa sabu hoolagol lam e fellitugol wondeman mi wolata fenani, ko sabu ɗum ɓeeɗa hooriri sabu yiwgol sawdingol sabu hoolare nde ɓe joganiɓe nde. Aten e toɓɓere ɗimmere nden mi yii a lewru juldandu, mi arta ka hoɗo, mi ala seede komin tum, mi ara min naɓe ha min mi yii juldandu goy, janngo ko julde, ɓe nayi o janngo na julde few, minen min yaali ga min ɗaɓiti amen ronki, minen komin mahoto ɗo koye hadith nelaɗo makko no so tawi woni min yaali min continue horugol ngol tawi min hooray an a yii. Donc min on no sellaninmi kami ñaama, kono noon sellanalan kami juula. Fi on
parce que nelaɗo maki julde monɗen ko ñande juuluɗon, c'est à dire juldere ande min ko ñande men fof min juuli. Donc ɗo kadi no sellani Saudi ka ñaama parce que ɓe nani Sénégal yii eɓe wawi juulirde sabu maɓɓe sabu hoolagol ɓeeɗa, kono si ɓe juulali waɗɗaki ɓe parce que waɗɗanoki ɓe yaka hoɗo juulugol ɓay min mi yii. On yii programme o ɗum waɗi hunden nde weli fii, na ya ƴettu ɗum waɗa caɗele waɗa ka dande ma ɗo yanga hoore ma. Amin amin. Na ya yangu hoore ma ta tampin hoore ma ɗi nususji ɗo foppo ɗum ɗo komi woni ɗo ko fuu no waali, wallahi no windi. Mi jogaki ɗeri ko on yii mi jogaki ɗeri, kono no windi no waali. Ɗum ɗo foppo komi woni kon ɗo no windi. Kadi ko ni e ɓuɗon yawde o meeɗata yiide no windi Saudi innama wonde yii ko farilla e heddiɓe yo ɓe juuɗu. On yiyata ɗum no windi aduna, on yiyata karmukojo ay goto no woli ɗum, lande hay docteur wuuri en son faala. Saudi innata ɓay minen ɓe yii yo heddiɓen fof juuɗu, non possible, ayata ɗum few. Ko woni dambugal ngal no udditi sa juulidi e maɓɓe koko mi yeeti on konnane ko sabu confiance mo joganiɗa ɓe 95% wondema ɓe innata ɓe yi hara ɓe yiyaani, sabu ɗum ɗo heɗa juulirde, sabu ɗum no yona. Sa a ronki juulugol waɗɗakima juulugol par ce que an a yiyaani, c'est à dire pays ma on yiyaali ko ɗum mi fandi, na an individuellement. Because ɗum ɗo ko collective responsibility, wona an individual responsibility, wona probléme individuel ni, ko fi fop ko umma islamia on fuu kala julɓe ɓen fop hino naati e o masala dina ɗo. Joni noon ɓay lutodiral ngal ko gila ka sahaba ɓen dow ha hewti e me en enen, wona ya tampin hoore ma e muɗum. ɓeyni wo si tawi woni autorité on ɓe annonci wondema yo juule, kono kanko noon hara ko no gay e jeetati o hoori, haray kon ɗum o waɗɗimo, no waɗɗimo ñamugol ñande ɓe juuli nden, o juulida e maɓɓe, si feƴƴoyi o yoɓa ñallal heddingal ngal, ko ɗum karmakoɓe wi. Donc haray e ko honno woni komi faala sakkitorde, kono mi wiruno noon ɗum ɗo ko juste rappel. Haray comment dirais je, koko Cheikhul Uthaymin wi ko min Isa min ko ɗum mi rewirta Allah kadi. Ɗiji ɗin fof goy o masala mo mi woni yewtude fi mum ɗo mi woni haalde o ɗo on ko ɗum mi jokkata, par ce que ko ɗum ɗon mi yii ko tawi no yaltini neɗɗanke probléme. Honɗum woni ɗum min e woni wo e hoore leydi ndin, si ɓen ɗo yii mi yii, si ɓe juuli mi juuli, si ɓe yiyaali mi yiyaali, si ɓe juulaali mi juulaali, période. Min ko ɗum ɗon mi jogoto. Sierra Leone, oui, bien sûr, Sierra Leone ko ɗum ɓe yiyaali, waali yiide. Sénégal yii, Gambia kadi ɓe inni ko trop tard ɓe annonci wondema ɓe yii, donc voilà woɓɓe maɓɓe inni toon ɓe ala juulude, ay woɓɓe addanilan ɗo message ji comme Gambia ɓe inni woɓɓe maɓɓe inni ɓe ala juulde, woɓɓe maɓɓe inni juulay, woɓɓe inni taƴay kono ɓe juulata. Donc ayi sonja on, mais sa jogi ke rotti nokku goto, a rotti e wotere ko nokku goto jogotoɗa, non ala probléme. Autorité ma on sinni ya juulu fowtina hoore ma, sino woodi ko manki toon ɓe annonci wondema hari ñallal no manki, wattu ngal ɗon jokka haaju ma, ala bakkal. Si ɓe annonci ali juulugol habbo autorité ma on, par ce que obligatoire koko faalaɗa comme ɓe, si ko baraji ɗin faalaɗa ɓen kadi no faala baraji ɗin, tuma ɓe yi suuma yo ɓen nayi hume. Si ko fowtagol ngol faalaɗa ɓen kay no faala fowtade, tuma ɓe yi juldere nde wo ɓen nayi juule, jokku ɓen ɗon fowtina hoore ma. min ko ɗum ɗon mi waɗata. Kala leydi woni ko leydi ndin ɗon mi woni e jokkude e alhaali mum mo mi tawdi ɓe mum on e programme dewal maɓɓe ngal ka sengo suumaye.
dernier jour avant de dernier jour ramadan on ittugol muɗo mi yaali ɗum ɗon ka saria komi andi ko balɗe ɗiɗi ɗo e juldere nde ma ɗum ñande julde bimbi ɗo e iidi yaheede ɗum ɗo la marani ɗum ɗo dalil amma ittugol balɗe sappo ɗo e iidi mi andana ɗum ɗon dalil mi yaali waɗirɗo noon amma des jours ɗo e julde nden ɗum no tabiti seydna abdoulah ibne oumar radiallahu anhu eɓe wowno adintinde zakatul fitri maɓɓe on ma ɗum muudo maɓɓe o sappo ɗo e ɗum aray mi alana ɗum ɗon dalil aray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗo woɗen e darade e bawgal joma tabaraka wa taala en artoye e yewtere wootere kadi no gasa inchallah fi almuslimuna bada ramadan julɓe ɓen ko honno ɓe duwa comportorde ɓaawo suumaye feƴƴi en aroya e ɗum ɗon tuma juula e bawgal joma tabaraka wa taala haray mi salmini fo ɓe wiya eid mubarak qabbalallahu minna wa minkum salih al amal ko nene goto mo on isa sall mo pita wareya lemiro wonɗo arabi saoudite madinatul munawwara hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ɓeɗo wi ɓeyni wo est ce que ko farilla yo wi bismillahi rrahmani rrahim kala nde hiɗen juula si tawi en jangga e fatiha o masiɗen jangude simmore arde ɗon nden imamul albani rahimahullah hino janti ɗum kono noon na farilla dey wona farilla ko sunna haray hino yiɗa ka on tigui waɗa par ce que bismillahi rrahmani rrahim on jangugol mo nder ɗon aray ko sunna imamul albani rahimahullah ɓe janti ɗum ɗon ɓe inni on tigui wiya aoudu billahi min acheitani rajim bismillahi rrahmani rrahim kala raka darde be darde joni noon si tawi woni ko fuɗɗagol corte on ngol a jangga bismillahi rahmani rahim siko tumbo corte on ngol a jangata bismillahi rahmani rahim on hada wallahu alam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh